Komandan biar masuk. Waalaikumsalam. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Amma ba'd. Yang terhormat Dandim 0103 Aceh Utara, Letnan Kolonel Infanteri Hendra Sari Durhono SIP MIP. Yang kami muliakan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 20 Kodim 0103 Aceh Utara, Nyonya Dina H.S. Nurhon. Yang kami hormati Bapak dan Rabi 10 Tanah Luas, Yang mulia Bapak Kapolsek Tanah Luas, yang kami hormati Bapak Camat Tanah Luas, Yang mulia Abi, seluruh guru-guru yang telah berhadir pada acara yang berbahagia ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Dandim 0103 Aceh Utara beserta Ibu di Hidayah Al-Tautiah yang dalam rangka silaturahmi dan bersiju. Kemudian kami segenap Lembaga Pendidikan Islam Daya Al-Tautiah memberikan apresiasi yang begitu luar biasa kepada Bapak Dandim Aceh Utara beserta Ibu dalam bersilaturahmi di daerah kami yang sangat berbahagia ini. Kemudian acara selanjutnya untuk mempersingkatkan waktu, tepung tawar atau pesiju yang akan dilakukan oleh Abu Imam Syekh Masjid Baitul Arifin. Kepada beliau kami mohon kesediaannya. Untuk pembacaan selawat Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فتست منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى